vhadzulapo vha afha vhuponi ha Sebokeng vha ri tshililo tshavho tshihulwane ndi uri vha wane tshumelo ya khwine u bva kha masipala wa Emfuleni. Vha lihoro la ATM vha kha fulo ḽa u tshimbila vha tshi thetshelesa zwililo zwa vhadzulapo phanḓa musi hu tshi livhuwa dzi-khetho dza mbiso yapo. Bana ba rona ba tswalla mona ba kene dikolo tsa ka mona ha ona nix ene e le reng ke phetho e re tholang ka mona. Since re dula mona dilemo, I think now is 26 years re dutse mkhukhu mona. Re dula re tshepiswa go tloelwa matlo a teng a uwe ka mona. Ha go a sheba it's been 6 years project e launchitswe empa ona le phetho e tswalang pele ka mona. 2018 kilimo ha rena matlo ha rena nex rona re a vote ha re vote hana ntho re tholang sebile ke na le ngwana ona le ngwana tse re lemo ka mekhukhu hana ntho re tholang ha iyo. Vha lihoro la ATM vho pfulufhedzisa vhadzulapo uri zwililo zwavho zwo pfiwa nahone arali vha nga khetha lihoro ḽavho vha ḓo tandulula zwililo izwo nga u bonya iṱo. Understand that the people had a lot of issues and they did not get the proper service delivery from the current party. We are here part of the communities and we are not saying you must be outside. We are saying to the people they must be inside, because only when we work together as a people, only when we as a people rise, we are going to change the situations for our people. Vha lihoro iḽi vha ri vho no ḓi thoma u fara nyambedzano na vha lihoro la APC ḽine ḽa khou rangiwa phanḓa nga vho Themba Godi u itela uri arali ha nga vha na ṱhoḓea muvhuso wa ṱhanganelano nga murahu ha dzi-khetho vha ḓo kona u farisana vhashuma vhoṱhe.